Ndumani yathumezizweni isihlahla somdebe nondela mzimba bejebeje phazone empandla inhliziyo zamadoda ayibomvu. Sanibonani yonke indawo lapha elikhona nginibingelele eJoburg. Nginibingelele KZN. Kusenjalo ke namhlanje nginiphathele Samazu sibaro wami ke lona esinaye namhlanje phakathi e-studio. I'm sure niyabona ukuthi sisendaweni bingelela sisi right sibare. Sanibona guys emakhaya yimsamuphethu sibari hayibo isama yani ngithanda necklace yakho lene lapha. Oh ayi I like your necklace. Nawuyihlobisa nje. Nawuyihlobisa. Ukuthi abafana mangisabi hayi akukho kuningi abagayi bakusabi. Hey ayi namhlanje sizobona ke ukuthi bathini ke namhlanje ke nginithathe nginibeke babukeli labalaleli emakhaya into esobe sikhuluma ngazo besikhuluma nge-interesting topic esoyithatha nje kancane usixolele nje wena ezokuphatha kabi ke kulabo girl abathanda izinto noma abathanda ukuthi ba improve in life. Lalela ke lento izokusiza kakhulu. You need to focus and listen kahle. Girl siswami sibari wami ngifuna ukuthi ungitshele into eyi-1 namhlanje. Kunabantu ethola ukuthi banenkinga athi umuntu yazi you know what I met this guy uguy right uguy naye wahlangana nosisi mayihlangana nosisi uthe mayilala naye kayi-1 uguy gone wahamba. Angazi noma bengu-farm girl noma bekufanele ngimphathe kanjani noma bekufanele ngimenze kanjani yini le kade kufanele ngiyenze ukuze uguy abe interested kumina agcine ehlalile. So sometimes amantombazana amaningi ayasaba ukuyithinta angeke ngiyibize ngegaba umuntu nje uptight uhlelile azabize kusahlala phela mama ngapha eceleni ungasabi yayizi uyasaba umuntu wakhona usemiyeleki headless chicken bambiza kanjalo bese umele umuntu ukuthi enze yonke into yena nje uzolokhelela kanti kufanele akakhulumi kumele ube free ngalento le usho ukuthi mina ke ngithanda ukuthi ungithintelana lana la yabo so kumele wazi umzimba wakho ukuthi mawuyithi inyanga noma isangoma sifuna ukuthintwa idlozi elinjani ungena yiliphi phela abanye lithanda hayi mawuthinta ngi-time mntanami kodwa uvukayo kodwa ngayizwa kahle angithi uzothi thokoza kakhulu libambi impela thokoza ngapho liyashibela imake let's say iyaqala ukuhlangana nemfana comfortable ukuthi nje uqala ukuhlangana naye suvele usiyambamba siloku mbamba. Hawu mina ngizokusho ukuthi sohlala kanjena nje akuna movement akunalutho angithi sometimes ngiyaqala enixoxe bese nibukane emehlweni uyabona ukuthi kune chemistry anyana mayilokho ekubuka hayi ukuthi lokho nibukela imovie ka Spider-Man sometimes wathi abafana khethi movie uthanda imovie njani nangu Rambo uthi ufuna uRambo wena imali impembo ungangithatha ungitshele ke your first date backbreaker obviously sebakbreaker phela engadi baqeda ngawo hayibo uzobasho ngifuna ukuthi ungitshele ukuthi kwenzakalani. So bahlangana nalo guy okay ngahlangana nalo guy ku Facebook how spare hayibo ku Facebook yabaza abantu besibari yabaza abantu baku people you may know akucheke na ebahle laba abantu bahle ngithi hawu uhlala ngapha uguy kaqala hi hey you look beautiful in let's exchange numbers oh nami ngafaka so let's meet later on a park yabona nginenye outfit esibari i-tight nokusa jean jacket ngathi yabo lezi zokuswenga kodwa ngiyayiqoka ke namhlanje ngangakabi ixoxo sibari ngangisemncane yabo manje ngoba usunomzimba odewu manje sengu-African lady yabo manje sengiyele emshadweni umzimba womshado le yabo kodwa uzofika sibari noma uzoba Moses uthiwa Moses uyalibona iKenani kodwa ngeke usulingena akuthembisi bengizocala nako ukuthi mhlamba akukho ngamikise hawu kodwa ngimzwile uguy omunye ngeke ngimsho ngegama uthe impela ucela inamba yakho uze wathi uthe uyazi umhlekisa ngani ekseni ngizovuka nami ngizombuka ewindini kwivuma FM ngithi mina continue sibani qhubeka nohlangana kumele ungihlanganise labantu abathe yebo kulula khona omningi ngizomthola nje manje ucuphe ngepeni ngephepha manje ke ayi uguy isihlangani ngempela hayi ngiyabona ukuthi lo is the one for me ngithi kissy ayi masibali ngifuna ukuzwa uyagijima sibali mozo ngijapha ngifuna ukuzwa ukuthi laphana before nikizana obvious khona kubesabana ongaphaphile vele nawe awusabi
Phela ubani waqala wabamba umoya awangibaba ngithi fika ngeze ukuthi hayi ngathi kuyavuma ukuthi nami ngi-attract ukuthi nami ngabe sengisondela ngifila safe. Yeah. Aqamela. Asifubana sejuba phela manje sengiyabona ukuthi hayibo yini engangifila safe la. Okay. Usubona manje ingqondiboyini. Hawu uthi isifuba sejuba lezingangiqamelana. Aqamela hayi yashikhisike. Hawu. Ebhange njalo. Ngiyabanda sibani leyo nto ayinani nemkhono hayi ke guys sesiyathandana phela manje imaka ucabanga ukuthi people you may know what if is doing the same thing khona la ku Facebook uyenza nakwabanye hayi sibari if I die oh love is blind if I die love is blind okay what if mina was the one for him bese ngiyibambezele ngoba but where is him now hey ngiyangambona sahlangana emole sibaleke sinokhuluma nje sometimes share makufana okay continue nasuka lapha nasingafalelana hayi phela ngiyaqhubeka ngithi ngiyakhulunywa uphuma nini esikoleni ngizokuhlangabeza so ayiseqeda yena university ufunda university ayibo ifuture phela leyo sibari ayibo bese seyangihlangabeza esikoleni sometimes when grade grade 6 noma grade 10 hawu yayibo bese yangihlangabeza ke oqala ngimvakashele kupho wayenomthondolo nje la ngasesangweni enginyonyobisa futhi kunenza nje ubonise ngangisaba kodwa manginayo phela ngangifunda safe sibara yabo engikhusela nasenjeni yakubi uyayibona ifuture ukuthi siyabi sibara naseyigiga benze impilo uyongikhusela yayibo bese ke hayi ngimvakashela ngithi andawazi ukuthi yisela bese ngitshela amangani bami ngithi hayi mina owami akayifundi nje leyo nto hayi uzongilinda nabalini kanje nje ngathi ngicela ungiphelezele ngiyoshintsha icathulo ya kwasala lapha ecathulweni phela mani phike endini phela sibale uyangijanga ukuzi mani phike endini ngifuna abathatha ama tips now babona mase kuye ecathulweni babale ungabheke emuva hayi bona icathulo lisashintshwa phela mase sihleli nami phela ngisekuthi hawa nje sizele icathulo la endlini hase ngiqala ukuyangiphatha uyangipota ngizibele liyaqina mani hayibo elapho nothi manje selaba uphaqa hawu selele fallen heroes ezinto kazeJericho sezala lisekho balithatha abafana yeah hey ngiyazi ngathi lasukuma mani khona okwenzaka ngathi khona ngathi ipendi ngathi ngiyayicamela ngathi angiyicamela hayibo ngithi ngizama ukubamba lokho ngizama ukunqanda hayibo hayi ngathi khona into efuna ukungena lokho ngiyavala bakanti hayibo walokho ngicabuza ngazi kwenzakalani sibali lentwana maybe yakufakela ama drugs mhlambe zakhala kodwa hayi kodwa ngaleso sikhathi wena wawungambamba bambo wosawo hayi nami ngangisona siyihlalela nje ngenza ukuthi yonke yambalekisa zangabaleka phela saphushwa 4 years yaza kufana isibaba kwaze wafika lo omunye manje usuqala icontract naye yethu yayibona sengiqedwe isikole sengibona amangcono euniversity nami ayibo bara umaziwe incwadi sibuthi sobabili sibhekana lo kulayisha ngetekisi manje yabona sibaba ukulayisha ngetekisi akulande esikhulu hayi ngabona ukuthi indawo ungamthatha driver tekisi hayi wangishiya loyo wadlula nalapha ematekisini wangishiya bara ngathi ubhizi sibara ngithi lo muntu ufixe kanti kuba kunama takes manje A1 mhlawumbe uthi yakhe angazi wenzani uyo okay shout cash out kwenza leyo awumanje nomngabamba we imali wazi kanjani ukuthi uyakesha maybe umngani we own kuba vele kunama takes sibara right so manje nje ngifuna ukuthi sibala utshela umuntu osekhaya ukuthi wesisi intenze lo boyfriend uKaya ukushiya just because of this and this and this and that especially labashadile ngoba phela kuthiwa abashadile they relax too much yini enza ukuthi amasilay khona agcine bathatha amadoda abo yabona ukuyiyekelela ukurelax uthi mina ngiyimeni chick umuntu angasagezi ngisho ugeza ukuthi uzoyithinta ithake for a day umuntu segqoka nezikipa yazi ukuthi ziphi umuntu serelaxile nasi iskipa setestika sithole mole jiva yabo ayifuneki leyo kumele lokhu man catch up upgrade and always
ufaka ama-spice nyana ku-relationship hayi ukuthi njalo headless now uthathe yabo utake over ube in charge sometimes hayi ukuthi uyisabe hayi bo umuntu uzohlala athi thiwa azathi ithinte phela mama uyambona ukuthi yinte kude angazini uyona vela ayibuke kodwa-ke yabo nathi nje to spice things up uyayizwa ukuthi njani yeah and then ungahlezi njalo agqoka ujokho ofika la no phela Sibali uzothola ukuthi phela ngithi abantu abasemakhaya isikhathi esiningi so emakhaya bayahlonipha indoda fanele ihlonishwe akufanele ugibele phezukwayo kufanele nje uhloniphe baba mayengafuni baba ukumthinta kanti umfana kanti kuvumelekile into umsukela umthinte wena Sibali yabona ngisho ukuthi uyahlonishwa kodwa ngayithinta yabamnandi inhlonipho ngakayishiya ngithi sekune spice kule inhlonipho phakathi uyayithinta uphinde uyiyeke umbuka ukuthi uright yini uyayithanda yini uzombuza ukuthi ngiqhubeke yini angeke azakhulume uzozwa ngeinto zakho uyayizwa ayi Jesus my lord ujuthi mawuphuza isilephini ke yabona lapho wewe awufuni ukunike Sibali lokho kwakho kuyokhuluma isiChina manje lo naye yena ukusebenza contracting Jaba right abaseMozambique Sibali ingane yakho na ngiyoyisa kabani ngiyosibika kwabayisisa khona Nigeria in Nigeria ayibo we igweme ngiyofuna no igweme thoma le Nigeria mama ngana house to house ayibo manje imali Sibali mawuthi uyamthinta uthola ukuthi umuntu unenkinga ukuthi umuntu wakho uyamthanda but ekamereni ayisavuki uyamthanda umugayi but ekamereni akusenzeki lutho Sibali zikhona phela izinto ezenza ukuthi ingasavuki mhlawumbe ushukela let's say useneshukela phela zikhona ezinye indlela ngithi bayibiza ngokuthi lento i-oral cancer yabo so hayi ukuthi njalo uhlezi wena ufaka igeja phakathi emgodini yabo sometimes zikhona ezinye ezomenza umuntu ukuthi abe happy nomilele but ungazama ukuthinta wena ungayimela leyo nto ukuthi lale no ubhizi uthandana nendoda isinoshukela ngiqawa ibelelele Sibali yona ngizoyithanda otherwise utshela umuntu ekhaya ukuthi angayimeli leyo nto ahamba ngabheke emuva ibele elami Sibali ngiyangixaka yeyi lo kunjani nani amantombazana ngixaka Sibali kodwa masilele phela umuntu wakho Nkosi yami it's an insult kumuntu njengamanje obukayo onebele lele siyafana insult kanjani Sibali siyafana mayibona njenge-insult siyayifanela nje maybe you know what I need to create umuthi ozo bengisathi ngiyokubuza ngithi komhlamba ongalini bantu Sibali ongalivusa nje lime no ngiyazama mangathatha umuthi okanje nokanje lime ngithathe Sibali ngakhokhela angazi ngithatha umvusa angikhetha ukuthatha umvusa thatha amaphakama wonke ngihlanganisa bese ngisuka lapho ngithathe yini ngayithathe ilwane ngane silwane phela ilwane ephilayo not ilwane lezi zokuganga ilwane like amaselesele maseliithibele ufuna ligoma ngithi mawungicabanga liyagoma so ngifuna ukubona mangenza lo muntu I can become a millionaire Sibali selesele mhlambe kuthiwa ngo-12 nje liyaxhuma ibele wema bese siwuteste qala lo muthi ngawe mase lingasavuki seligxuma-ke no lalela masizotesta kodwa kuyofanele ukuthi ubakhombise ugqoke ubra lo veze iCleveland yini babone ukuthe umuthi wamsebenzile ukuthi uyayeba-ke bra enjani angihlangani kodwa umuthi singayizama Sibali as long as lizoba yabalama wena wenzani na ukuze kube kuwe kube so bantu ekhaya ningavumeli uvala kuncelibele ningavumi nama ngisabuyeleke emuva ngizame nama-ice cube kuthiwa beka ama-ice cube lizoba ayikho leyo nto alisavuki ningavumi umuntu akuncelibele nganza kwethu ningavumi kuyawa yonke into amaswisha yawo Nkosi yami asenze kanjena mbukele ekhaya ngicela usibambe kuseni ngo-4 o'clock kwiVuma FM ngizobe kinaye kune topic esikhuluma ngayo naye uJackie futhi ngizobe nginaye
nginabo kushubile no ngizwe umsangano ogcina Nkosi yami yabona ke uzoyibuza uthini ngane angikuzwa uthini mawukhuluma kanjena uthini angikuzwa ikhale wena mina ekuseni ngofoba kwethu www.bhumafm.co.za otherwise nilale kahle. Thank you. Thanks.